U žepu. Za rdeću kriv. Samo malo. Ne, se tak tudo sem. A, pomaknu se. Ajde. Na kvadrat. Dobro, jače. Javornika da lesi, da vidimo. Ovo će se pojavio ovdje. Pravi kot. Veliku sreću sam. Trener prve ekipe. Gdje je naš fotograf? Hop, ajde. Vodi. Vodi da vidiš malo ove naše mlade narašćaje. Gdje ga? On je srednje, on menja libera. Ali je prisiljen da menja že zajedno jača. Taktička varijanta.
gaučo. Rekaj da si ne ljubi.
napadu. Ilicha. Kontra Maribor. Odbojka. Zidar. Ena. Zelo dober servis in to je 24. Drugi Markač, Tomo, Bojan. Čičko. Na servisu začne številko 9, kapetan ekipe. Zidar. Tomo, Bojan, Žiga. Nesporazum. Drugi
I Staš postavi blok. Še na kontra, Boja, Iha, i zove više. Ena! I to je za 10 trena. Sredna linija, Bratina, Virtić, Ekart. Virticom! Šarić sprema. Donji pozivna u Marine. Duko Seder za Maribor Ii na servisu. Robi Vrkač. Tomo, Boja, Iha. Problemi. Stavimo blok, stavimo obrambo. 7, 3 zapore, Maribor Ii. Robi Vrkač. Joga Lautu. I pa gledamo, direktni prenos, tretjega niza. Maribor 2, Maribor 3. Urban Bratina, odlični servis, kontra za trojko. Kar 4 stremalci, kontra Tonik Košarina. Ponavlja se bila skok servis. Joga Lautu, desetke. Reži Hovora, Stene, Staš, Virtić. Zvoranca. Tudi ovo predale. Učitelj 4, Litja, Šarić. Julian, servis skoka. Staš Virtić s druge linije. Konik vraća s druge linije. Neukusno. Litja Šarić. Super sprem, gremo na pad. Ekart Čika. I to je. Zoga v polju. Petik Brežan. Trojka se približuje. 8-10. Še Tretić. Litja Šarić. Žoga od podajača. 9-10. I na četvrto predale. Serviro gol. 4-3. Iha Ekart. Jump flow. Košarina, odlični sprejem. Bratina Vluko i to je 10-11. Filip Oremović. S druge linije Staš Virtić. Na začetku. Problemi na sprejemu, Toma Dukarić, Gremo Virtić. Pride čest, Necida. Filip Oremović, Ratov Polančiće. Heričko. To je šansa za kontro, žoga je gol, prema čest. Ena. Tomo Žika, to je 4. Teška žoga, 14-12.
16-12, Maribor Ii, DJ. Zašili to sebo. Evo problemi, imamo obrambo. Imamo obrambe. Žiga doli. 19-13. Sada je Bratinja. Slivakovski imao slično seriju na začetku tega niza. Ne povem, da se tekma igra na 5 dobljenih nizov. V vsakem primeru bomo gledali še 2. Smer. Bojan Bratina. Številko 11 za Maribor Ii, Žiga doli! Dva mrtva, 3 poškodovani. 22-15. Time-out, Maribor Ii. Velorik za 23. točko. Gremo trojka. Kuruza, Žiga doli. 16-22. Za dvojkom Mihajka. As! To je to, 19-23. Postavite blok, Grega, Bojan, Žiga. Na servis. Imamo kontro,